congratulations from the college. Exact from Rejina. Welcome. Okay. God bless you. Okay, somebody hold this one. Hey, young citizen. Oh, bilang kasih bilang apa? Rejina ni coach. Take a long for the people. Lift up yang ada gitu yang ada ini melainkan khushi because antini Bangkok Thailand thangai tinang bronze mangkha ani opponent ko tongmani skang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injure ok tongmani bagi nei angam se compete khaimalia so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thinangla bom hai thangna rowan sagai tong ulok ro. Ang thine bus kanggo te bu kabang ma mane kabang ma compete hai tong go an bagai mane combat game rock a jaga ang te bu participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nang. Ar India on la khoro su khang participate khai ka. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai rokha tam tam. Bor bronze mangkha. Bom hai ma tong ni bakha ta wa na wa bronze mani. Onek khushi mane angam se expect khame ki anam se buyano issue khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo da mang khawai se fa na wa hai imang kha national but this time and first time international so tabuk am mane ne onek khushi ing tongta ni ne thung mung ke bom hai thung moi thai oje thana ni phaina ni bego ar ke government ko na hak da ma Kishamang ka Sir Suhel jini college ni jini church ni members wakan chuba kha mana government hoita kono razak ya na mane যে পরিমাণ আমরা তো দিনে ব্যক্তিগত সিরিখ না বল তো সরকারি ভাবে ইয়া না প্ল্যান ani ne mungke ni ani mung Rejina diploma para ani para Mandai college MBB college